มีเข้มเป็นฮาวเออาจิวังเอานะอาลัมปีเป็นอามันเกลเลอาอินสุงะอาเลงลาดีนะโตมุอมนอนเราจิอมเทยเอฮาวมาดินเลงละข้าน้องตุดีสงอมนอนเราองลุงดำปีดีสงอมนอนเกลเลบางอันน้องเปอุมาดีตอมนูเบกปัสยาน้องเปียกีจ้ะอิงะตั้งอิวเตอินาวเตอิโลมิกวาลอิปอลปิมิเตลุงดำเกาเนียจ้ะห้องเกาปีตั้งเป็นอุปัสยามูนาโลจินนาฮิโซฮีอาเมนตัวเลี้ยงมาฮีเอ็นอโซมิสุงบังอะมีปอลขัดเตโลจินอุลลงยาได้มนุนะเอ็นออินควันเตอสังกัมเตนะตอมโตกิเสมังไกกิโฮโลเซียวปอลขัดเตนั่งไงไปเลยหาอุลลงยาได้เจ้าว่าอินมุนของเปวอาอุปายเตลโลกาลาสวงเซียวapa dong velo in mun tengke pe zuang mangziau atom na takcha ahau ma hangin achu simpe nong ki thaicha aunau kimuan song eno kilem lo omuhi na hau ma hang na unau nang hang akhasia lemi lo chingi tuan lo hite eno tu lai takin mi pol khate mi lo chin na te mi dau pai na te e tu cha aman tuan nei ayang ken nei lo aman tua nga lo chi mi to kite na mi nei bang nei anei lo chang na dau pai lo ching lo ki sa siaw le lui ayang tua lai takin song pasian na nei nak le a dau pai hi ve nei lam phok din jesu min tong ne nin mit to mu thei bang ma na nei lo lai takin mit to mu thei lo pasian na nei sung khem pe a lo ching na hi lam phok din to pan thu pa ong nga sa khen and only men who face what is called a midlife crisis. He ben, na kumpen kumsom guk hita. Sorry, nang pen kumsom sagi anung tadilay. Tulian in kumsom tumleng abang hilechin. Akim khat alang hitay. Tua alang tiang tundonga tung di nga tua pen ka dream si tua pen ka vision hi tua pen ka plan hi na neo tung pa na vision pen na plan pen kum som thum le nga donga khat zong nga nai lo na ichangin ke pen ami lo sam khat kai ve mo chi ngai sut na mi tampi te nei hi tua pen bang ton na te ha nga lo sam kisa nei ami chi le mi nga bang nga lo mi nei bang nei lo na ichanga lo sam kisa hi te ayang tua lai takin na phok di pen bang hi zong in pasian na nei lai khem pe alo chi hi te amen abana en kik leo leng itin en suk leng en dio leng dau pai na pasiani mu na versus mi hingte mu na chi en di ve lo chin na chi pen pasiani mu na to mi hingte mu na pen lo chin na ki bang niat lo hi man's view versus God's view en dia nambat khat na hi en lian le nambat khat na power versus submission koi pen nang ngai sut na dau pai na hi zo in na tuat ning te ngai sut na pen wang let na nei di mi khem pe win ke pen awang lian aong tuat le awang lian danin hong mung yan le tua pen leitung i mu na alo chin na kharai ayang pasian mu na a pen submission pasian thu bang pasian gel bang to pa onang chi bang hi hen chi pasian thu man na pen pasian en na lo chin na hi zong ya thi amen to pen tel khiang lo di hang the idea of this word is you are successful if you have power and influence leitung in pen lo chin na dau pai na chi pen wang let na nei dingin mi khem pe nang i thunwaya na ko izo chang in leitungin hi pa pe dau pa ei lo ching ei hong chi we ayang in God's idea of success is submission to him wang let na nei ki phial song in Paul pisunga aneu pa pen nei phial song in to pa on nang de na bang hi hen na chi zo sum khem pe pasian mu na alo ching hi zo nei lam phok ton tung bien to pa min to kong nen hi amen abana sentence kong na ngavele God did not call us to be success but to be faithful amen pasianin leitunga adau pai din hong samloa achi tak nia din hong samizo hi amen ichi tak di ki samai be toy mani he puts a premium on faithfulness abana en kik leo leng na en bale abana aban enin ken ka ito. Many times people will turn their back on the Lord if they become financially successful. They feel they don't need Him anymore. O khate ina, sum khong tampi tak ina cha lo chin kisa una. We sum tampi pen anga uchiang in pasian song kisam sanon lo ziao mi tamu eve. If success could be make a heart well like it does the head, sometimes the world will be far better.
เนาะมีปอลคัดเต้นสุ่มของตั้มปีตักเนียนอินของตั้มปีตักเนียนมอโตเอาโนเนียนมีโตมูเข้มเปียวตั้มปีตักเนียนโลจิงกิจิเซียวไอ้ยังงี้นะตัวเตโลจินนาจีดีนะฮิเลเปตัวเตนังอาฮิจังอินอาบานดีอมนอนโลวาอาตบตุงฮีเตไอ้ยังภาษานี้ตัวเตเป็นโลจินนาจีนายโลฮีเกณฑ์เตนะครับกิจิน้องเกณฑ์ปักนิ่งโลจินนากิจิเป็นก็เกณฑ์ขิดอาซักนาซงอาซักขาซงอมดูเตกูลำกะละมันลาขัดนาวปังโนเข้มเป็นซงเทไกไม่เวียวฮีละลายเสียงโทสิมกีเกอินอีลำปีหอนตานวากดีงี้จีลายเสียงโทสิมต้นตุกินนาลำปีวางนาห้องนาสักดิ้งฮีจีลาเอาไหมตัวเป็นนาวปังโนเต้นเบียกอินสุงะกิตายเตนะกิเดมนาขัดของในยุนขัดตาของสาวไหมเสียมาจีตะกเสียมุอะตอมนาอาจัดสเตอินกว่าอินมัดตั้มงาเป็นยามจีอินห้องกอมขอมห้องปลาสขอบเจ้าขัดอินมัดตั้มเป็นไงมันอินฮินูเป็นขัดนางไอ้มันอินเล็ดส่งไปดีอย่างจีนะปุลพิตาองกาตมตัวเลี้ยนในไอ้เลยตัวนู้เป็นไม่หล่อจริงไอ้ตั้มปัสยันมูนาเวลีไอ้เวเนาะมีหิงเตมูนามัดตั้มเป็นไงอินอาลาส่งเสียมมาฮีไอ้ยังไล่เสียงเท่าสิมต้นตุงินจีลาซาอินขัดนางอ่ะอาสิมต้นตุงเกยเละอาลอสามีเวเวไล่เสียงเท่าสิมกีเกอินจีอาลาสะพงอินไล่เสียงเท่าสิมเงยเวโลตัวเป็นโลจริงกิจเงยเงียดเลยฮิตเงาลาซาเสียงเท่าปัสยานโอเสียงเท่าปัสยานโอจีลาซาสะพงอินเสียงเท่าเกยเลงอาลอสามกีเดนไลตัวมันอินปัสยันมูนะโลจิงอากิจิดาวไปอากิจิเป็นอาติลเสียมดิ้งนะตัวปันมีมัลกิมทุพาหงเป็นยาเทนเอาปัสยันอินเป็นหม้อยิ่งนั่งไอ้สุนัขวางเล็ดนาตั้มปีตักอ่างอินวางเล็ดนาเข้มเปียวอันนี้ดินองสำโลอาชูอามังโซเงียดดิ้งไอ้เตะองสมัยมันอินอาชูน้ำมันโซเจียงอินมีโลจิงในลำพอกดินเจสุมินตกงเงินฮีเอาที่ตั้งกี่อาทิเวนตัวไอ้มันอินปัสยันชูน้ำมังอุนจีเซียวแล้วสมตั้มปีนังอุนสมจิโคเกะเบียกินอยโนบอลสมจิปาเกะตัวไอ้มันอินชูน้ำมังอุนปัสยันชูน้ำมังอุนปัสยันชูน้ำมันโซสุงเข้มเปียวปัสยันมูนามีโลจิงในลำพอกดินเจสุมินตกงเงินฮีอาเมนปัสยันชูอิมันโซดีทูปีตัวคิดตักจังอินอาบันไปเร็วนี่ freedom versus responsibility ก็เป็นโลจิงนาไอตัมfreedom อิจิตักจังอินสวาตางนาโต responsibility อิจิจังไอ้เป่านักเรียนดีด้านแบบทำสัพยานินตาวันจิเจ้านี้มั้ยเสพดิ้งอ่ะปัสยานินจุดดิ้งอ่ะอีบอลเตะดิ้งอ่ะปัสยานินน้องเปียกเห็นไหมเลย freedom versus responsibility สวาตางนาเละตาวันก็เป็นโลจินาไอ้สัตม The word is consumed with doing it all on things and having it on way no matter how its action affect others เอ็นอะไรตรงนี้ฮิลีอานะนาขัดเปียวกระเสบกระโบลินมีดังหาดิ่งอินบางซาใต้นัวโมหิมจีเป็นไงสุโลกังะลิมหนักเละจีเป็นเลยตรงมีเตยนุนตากเสียตัวเป็นชูมีเตตัวนั้นกินนุ่งตะเทียงไงโลกังะอินเฮานั้นกันได้เพียงส่งอินนาขัดเปียวกระโบลินกระสังกำขัดกระชูปีขัดนัวมโลเลียงอะก็อิเละตัวเป็นเก่งกังะเพียงส่งอินตัวปามูนาอโลชินนาฮิโลโซฮีKaya nga kasanggam pa zong alungkim di, kainsak pa zong alungkim niyad di. Nainole, as believer we are to be concerned about our responsibility to God and others. We belongs to the Lord and not to live any old way we be. Please. Ano yan na enon vale aban en kikling atel sa di katangom di. Ano ya asana ko nga penong simkel ni nga. Eten en vale swatang na bek freedom nga ut bang anong kadingin pasyanin ong samlowa na pumpiw pasyanin ahong piang note sunga ateng khasyang taw biakin ay lam theilaw na hiuhiam note pumpi no mau nei sa hilawa pasyana ahihi note pen pasyanin ahong leisa nahi manun aban nga vele na pumpi u pasyan min than na dingin nasangun kay pen ken freedom ka nga naka kay kaswata le amaw so akta kele bang pamosiya ya ci lim pen Christian te to bangin kinung tathilawi toy manin itak sahem pe usong pasianay tay manin kanun tag siyain kagom siyain kaomdanin kalom kagwalte ka insakin khante na kasi people khat anuam mo ina koy khayam ci pen ingay sutang tangdi akisam ahilam phong ni to khitte abano envole lo chin na ichi lian pen hit azong koi pen itam gain versus giving nga anamo piakyan na koi pen lo chin na yam
ทั้งไงบอกขับไปองเกนคิดนี่ไงงานาเป็นโมโลจินาเปียกยันนะเลยตุงินเบลงาเด่นดิงาดิตัวเป็นโลจินาฮีไอ้ปัสยานมูนาเป็นเป็กลิมดิเปียโซเลงปัสยานินอะโลจิงโซหงไงสุนอันนั้นฮิเลเอาเจ้าดานิมนาบานาบางสามจีเตเป็นปัสยานไงสุนนาฮิโซโลนั่นในสาเขียนเป็นมิดังหูนาดินบางสับเปียนฮิมจีเป็นโตปานหงเงินฮิโซอะไรเสียงตัวจงกีอาร์เป็นเจ้าสิบนิ่ง The world feels that money is the criteria for success. For this reason, it is to be gained at all cost. อีมองกันไหมเลยตรงนี้เป็นสุมเป็นงาเล่งโลจินนาฮีดาวไปนาฮีจิวไอ้มันอินสุมงานาดีไงลิมนักเละมันโมมันโลจิอมโลว่าสุมงาดีฮิสิเอาจิไอ้เวลาตรงนี้โลจินนาไงสุดไอ้ยังภาษาเนี่ยนับเป็น God's nature is to give. He loves a cheerful giver because giving is an expression of love. Pasianin ngaden di chilo. He na the church tremendous. John said, what did he say? Nga bale hi pa in again hoy kasang mama. Hong kipia thupa tampi takte naud bang in zeng na pen daw pai na hilawin. Nanga sa te mi bang za tunga zekia na hiam chi pen daw pai na taktak hizohi. Uten autte. Denai siya pa in zong gena. Iupa in zong gena. Kayong piaun at si zong hipa sam king. Siya te na piaun at si zong hisam king. Ham sa tak masuk inga hi. Ay tua sumpen tampi tak ina ya inga chang alo ching kichilawina. Pasian adi nga ipiak hiat zo lai hem pe pasian mu na lo ching hi lama pok ton tung din to pan mi malkim chupang pe hen. Toy manin tua zong itel ma di telaka akisam phama ma hi. Ama na em ki lew leng. Hi pa mo pen. I have millions of dollars, but they have brought me no happiness. Dollar pen a million as nei ma ing ayang tua ten lung nam pelohi. Ama pen lei tunga kum som ngale kum nga ahin lei tunga ahaw ma ahaw pena akichepte pa ay. Ay haw ma ayangin ahaw na ten lung nam na perfect lo. Lung nam na kichilim perfect lo. Lung nam na piak nak sangina physically, mentally, emotionally achina den. Achina din atop na bangong ngay sunayam ichile hi anay isa te mi azong again te anay lo te tunga achina te tunga piak hian na ahon palian siang ina tuain lungnom na piak manin oh nga na sangin piak hian na in nop sang na zong pia akilo ching ahihi Efesian Paul Pite bang mo nanga solta Paul in Efesi Paul Pite kyang banga ni haw khat na omule na haw na pen mi danga di hitahen chingiu tangyan ngay sụt sụt Amy giống mi Paul khát mò hào mà ai hào na mi bị tên khát dùng giặt bị nghiệt lộ hào dùng ôm đi abang đuôi tầm gọi muốn tuân chiang muốn kí mà kéo akang đi sum tầm lel cái gì mà vậy ken tôi mà nín nó hít tiếng lại xem thầu sim bang nia effect pin sim không nia mà thế ha ni chung pasianin piang nop na lung sim to pia apia mi te bek day ai manin qua mà pewin na lung sim sung ua na ngai sut sa za chiat na pia ula penuam lo pipin le sol zo thu to bek to na pek keyun pol khat ko ngat khat zong kha sol zo thu to pasen piak bel anam tui asangiat lo kachinom na ke adi ngen kai ke pasien na sem isiate tampio ma na hamsa tampi imi pi sa pi te tampi ta ko mai man na piak chiangin không hụ dấu ton tung lâu đi cây mò chỉ to piak kun lâu nang ahu zo din in topan ke hi za thu phang piak kalungdam achi ngau zo zo din topan mi malkim thu phang pia hen ei pol in kan te bangin sumong ngel le ai khasim phone bangong ging le o sum hi lew mate agin dan zong sum nget na hi tel lo liang uten autte USA khong chiang dong Amy atam zo 90% itu lo lai no atung te pen topa in mi te ahu zo nget topan thu phang san sak te hi zo ute itel sa pipi tel ki lai din to pa min to kong zon ai aba en ki lew eno hibang ken ko kasak ma te la ka khadai mo lim tak na ngai bu immediate fulfillment versus lasting achievement koi pen nangi ngai su na lo chim na itam nayo immediate fulfillment versus lasting achievement hi pen itel siam na din hidani nong ken ngai mo khang no plan bel tel mang kin te tom no sung to ngayo tom no sunga mu na man lo wa dim na sangin man taka na semin at nai akum akichin chiangin dim taka nga na pen koi pe lo chin nai tam
tu lian lei tungin tuai vi buai piu hilai sang hi ka chua tiang sim ningo the motto of the word is live for now. Man will ignore the price tag of success. Lei tungin pen tu standard lian to nung ta in chidingin tuai mana tua inum tang na dinga a price piak di pen kwa man pelo tuai mana amu na dia inak la le manin man ke le song mu di siao igamin zogi phur kha kai ta ven ngai bole anama ma hitenga geleng pol khatte in aza ku chen azan nuam lo zong de kamit to kamu emani azan nuam ke pial zong na nungina tui manga khom pia tu gen dinga ong samun ken zong ko lam kalam ko pol pia choir member te som ni lenga kim to va payin to khom pi ka zalai ta kuna sia do khup ong payin na chi alam chiangun ka in pi bol na singgia long to nun lavok ka dong go ni ngai an zinganong ong never kong pa le na ka sang mama to singyal pan kadak ki chang ina atel tam piom di vechin e zo gama mual khem pe atam zo mai ro deng to di mai mi kwa ma in midanga bu itu banga lo kwa mai bol non lo banga mi chile lo khata bu pen kum khat sunga India sum tamang le tul som man nanga le to beng bol le chin teng som ni som tu man nga azo nai changa tom no sung be ka hau ziaw di manin man ke pial zong chi pen mi tam pi te nun tang nai toy manin immediate fulfillment versus lasting achievement pen koi pe lo chin nai zatam uten autte tu nin ngai sunina i ut bang bang anung talo di sem ngau di zong chi tak niat di atom na chiang in pasian ni thupa nga di nga sang di nga hoi ei ong chi cha ong nga sak lo sen di amen kino akul lo hi the reason many successful men are so lonely is to have trample and sacrifice so many friends on the way up the ladder of so-called success hi pen itel sem di chinong gen ni pol khat te mo mi mu na lo ching we in hoi no khata teng zo mo to ne yu sum zong ne yu ade khem pe iPhone le zo mo to hoi no dem ne zo ai cha mi pol khaten to table nak lo chin tak we chi khang no te bang amao pa te to za a lo chin lo cha to anei lo di ve bang ding ta ding nong ne yu hiam khom chi lai ka gen no pa na yo to a hau ma wa mi khem pe in hawe a chi wang a hau na alam pi pen aman keile a in sunga a leng la di na tom om non lo chi om thei e hau ma din leng la kha nang tu di zong om non lo ong lung dam pi di zong om non ke le bang anop naum pe ma di tom no bek pasian ong pia hi cha inga tang i ute in autte i lo mi gwal i pol pi mi te lung dam ko ni ai cha hong ko pi tang pe nu pasian mu na lo chin na hi zo hi amen ute na autte tualian mai zo mi sung banga ni pol khate lo chin ulong ya dai manuna a in kwan te asangam te na tom to ki se mangai ki ho lo ziaw pol khate na ngai bele ha ulong ya dai chang a in mun khong pe a upai tel lo kala zuak ziaw apa dong ve lo in mun teng ke pe zuang mang ziaw atom na tak cha a hau ma hangin a chu sim pe nong ki thei cha a unau ki muan song ki lem lo om hi na hau ma hang na unau nang hang a khasia le mi lo chi tuan lo hi te lo chin na ichi pen pasian ki time in kwan bupin pol pi bupin pasian abia in atom tomin lung simanuam ma mai nom leng to pen pasian mu na lo chin na hi zo hi amen ya God kong gel think if having loss of money is the criteria of being successful, then Jesus was a failure. Sum nei lo sum nga lo na pen lo sap na hi na chi le Jesus lo sum nei vet lo hi le tung ong pai lai zong pe mai asum kem pan na ne sim thei lai how vet lo hi toy mani lo chi nai chi pen tel khial lo din to pan ni mal kim ong tel siam sak niat ta hen to te ka chiang sum zong vet lo di chi lo zong tham di ayang inga changin topa adin pia zoleng topa mu nami hau hidi hang amen abana avoma konga pen God does not want us to sacrifice our future on the altar of the immediate. He wants our labor lust
tom no sung beka hau na bek to pasianin anung tadingin inun ta na imai lam kem pe to tom no sung aman lo to hau na dingina ong sam lo wa na semin anaya kitchen akuma kitchen ahun ahong chin chiang e to pan hau na ong pia pen ma lo chin na da na atwa jong ya din to pan mi mal kim chu pang pia hen anwaya konga pen ilek pin sim khom nio ha ni tum losing your family, making moral compromises, and disobeying God's word to achieve success is not success at all. Ano le? Nang haulwa nga ulwa na siya na inkwan te dong muda. Na moral na nga isud na tom man zonon niya lo sumde long niya. Pasian de na zong azui kiu kiu no lo na oma na nga hang tua te pe lo chim na hilo zo ai lam to pan hong phok sak ngeu ta hen. Abana enkik lew lew niya le. Abana ano le? The person who is successful has learned to work hard instead of depending on luck and lotteries. Ano, pasian tupen kini jangan isun kabe. Kam phat na to nga, cipin pasian tu to ki melvel lo hi, ki tukal. Ano, gum na zong mo kam thui lo hi. Ni khat van tung gam na tung dia ka chi sa tuin kwan tel dia ya. Tuan na tel lo mo kin bangun sa tel di na ya chi cha van kong pi tual itun sa ki tel lo dia. Tuan na kam se le e. Gup yan ay si kong kami lo. Tuman ma iup zona gup na hong nga sakay manina. Eno le lo chin na ichi kong peo ma bang song mo kam thui lo din sem ngeu di ichi adam na kapasianin tupang pian ale sem di atom na tak cha how di yong chi le song hong how sak lel di amen. Aban, if you want to be success in the right thing, learn to work hard. Ano ay ang sim ni ngay John 2 John chapter 1 verse 8. Ibig bin sim khom ni mo ha ni chum tuai chiangin nasip sau tuman tan loin akim takin nanga che na dingun lim takin kidomun tom vei sung bek to aman lo hau nom na khong ngai sun lo din kidomun sem ding pasian thupa to atom na tak che e hibel to pan ahong piak tak pi hi chin itel ngau chiangin tua pen lo chin na hi zo hi pol khate aman lo nga in pastor ten thupa ahong piak wang ilung sim nuam vet lo chi om lo di hi siapan chubang hoi nget de ayang kamu nang tel ke chi peu ma khong lo chin na hi ngei lo hi toy mani na ilung sim ingai su na kel diang to khitte aba ni lew the approved of men versus the approver of God. Ei pau toi sin ong gen kikleng mi te i hoi sak pi na mo pasian hoi sak pi na ko pe lo chin na pasian hoi sak pi na pe lo chin na hi zo ton tung hi to tel siam din to pan mi mal ki mong tu pang pe hen. The world puts a big premium on the crowd's approval. Acceptance in the group is a must, no matter what the group is doing, whether it is right or wrong. Ano le? Tulay takin lay tugin lo chin na chi pen mo. Aman ke pial zongin mi pi atam zo in hoy hong sak pi lim le alo chin hite chi lay tungi mu nai. Pasian mu na to hingay lo hi. Lay tung bupin hoy chi mane ahong chi pial zongin pasianin man lo hi a chi pen hi pen man zo hi na chi chiangin alo chin hi zo te. Amen. Pasianin hoy hong sak pi te bek ma hoy asa. Ingaw din to pan mi mal kim chu pa hong pia hen. Obeying the Lord and living a godly life as a Christian means God's approval. And upright men can never be a downright failure in God's eyes. God considered glorified him as a success. Abana en liu niya ite penong explain vek man lo kahihi. To hitte I enleng Korin hat na alian som tu hat bekong simning akisatei mi te to pa hang bekin kisatei tahen. Uten auti imu na aman ki amo. Pasianin hoyong sak pi lo khong to inga hi le mo ngayo to kichi thei lo de akisa thei mi te to pa hangin kisa thei na se phang bek to anga alo chin kisa nai le ke dan lian in no jong sem le chin nga lo niu chia chi se di nei ayang to pa hang hi ichi chang in ikisak thei na di jong om vet lo hi to pa in hoyong sak pi te ma hoy asa ton tung zo din to pan mi mal kim chu paung pia hen to kitte abana en lew ni abana bangong chi go pa yang kami kailangan itam. Kailan pang ikaw? Yeah, penen siya ni. Aman penen ni. To
คิดเจียงอินบ้านนี่มาเลย being served versus serving others ก็เป็นโลจินไหนทำมีเต้นไอ้หน้าเบ็กองเสพสักดินจีเป็นหมอเอ็นมีดังตาดินเสียมดีจีเป็นภาษามูนักโลจินนักก็เป็นไหนทำเอ็นอ๋ออีแต่งะ this is the ultimate status symbol having people serve you success is not the goal to be sought after but by product of learning how to serve the greatest love the greatest successful one is the one who is serving eno hi tenga enleng Dennis Thomas in hitchen again all of us are born for a reason but all of us don't discover why success in life has nothing to do with what you gain in life or accomplish for yourself it's what you do for others lo chin na ki chi pen na nga ding in bang za nga na hiam chi pen lo chin na dau pai na hilowin midang ta din midang bang za tunga pe hian na hiam chi pen na lo chin na akit te na tak tak hi ei pawa anwaya ko nga pen ang sim ni ngai bang hang hello bang nga hin na hi hiam chi in na dau pai na te na hilowin midang ta ding in bang za sem lai ding na hi hiam chi in na dau pai na hi zo hi bang nga hin na hiam chi pen na dau pai na hilowin mi bang za ading in pe lai ding sem lai ding na hiam chi pen na lo chin na akite na hilian hi to kite abana en lew ni le abana pen sorry George Bush expressed it this way success okay say no George Bush in songin again any definition of a successful life must include serving others sitep mai ho eno lo chin na akichilim lim mi khatin again dile midang na asep sakhiam ji apa ham tang di ji ama adi bek nai sunai le alo sami our aim should be serving not success aban kong sim dinanga bale abana hi vek pin sim khomit ni ho amu phateng ni kha ni chum your success is not determined by how many servants you have but by how many men you serve na sem tu bangza nei na hi yam chi pen na dau pai na hilowa mi bangza ta din sem na yam chi pen na dau pai na te na hi zo hi Matthew 23 verse 11 na no te la ka alian pen pa na sem u hiding hi no te la ka mo eno a master a boss a ule ana sem pa a hi pot kuli toy mana zo hangin bang chi ami chile ama pen gol tek dinga ke pen neu tek ding hi min pasian amu chiang ina mi ten ama na sep sak dilon ama pen servant na sem tu a hi na ki chiam tek hi amen Galatians chapter 5 verse 13 sanggam tio no te na hi ule aswakta mi a hi ding in pasian inong sap a hi tuan na swatang na pen na pumpi u ut bangin gam tat the na ding in paulam zon na in nei keula I na to khat le khat ki khwal na in sang zo un serve one another with love to pen lo chin na hi abana en lew ni man suk de khangai pushing versus patient ko pen lo chin na itam pushing versus patient hi pen kino ma ding in ei hun ei nga di huni lo ngak zo vel lo ei zo mi te da nei ngak zo vel lo nunga hi tenga khang no khompi abisa kuma nung kuma sang hi yang in ka chiaki deka Nashville panina Dallas panina New York ka pai ka kawan leng pen anai khat bekom Dallas panina New York keila kino achi taka kino akiu ka etla sao chi taka sao ke jong timing khong en atom na tek mang kang te khat kyanga sir ong thei siam main excuse me ke kawan leng to dan ni nama ka ding theiam ka chile it's okay ding khat pa kyanga ka chi lew ong enin this is America eto I am not American chi da la lo ke jong ding chip mai atom na ong enin to pain mang kang pain nang nong pai chi liam kong pai chi li sia ken avai te loin hi US gama pen to za in nawan leng pen lungi mo kul lohi kino kul lohi nalap ke phial zong in accounter na tun chang in arrangement ong ball kick ziaw diu hi lungwang tak dingo mo ke la kino alwa ki sa avek pin tai gobleng ut achi man tak pi kawan leng lap lo nai khat le alang khong alap lo
ay nga counter katun siang in kabagin le New York katun zo na ding aman lang kay katun zo na ding amaw arrangement dang kadong boss ak ziawe India ko nga bel tuadan lap kay umaling asum tam zo to lak van kule toy manin eno le aman mo man lo chi din pusiaw dingin nga ziaw di chi peng lo chin na mo hilo eno pasian kita komin nga ngau din ingak zo na to tupai nga pen pasian mo na lo chin na hi zo hi amen to ichi vele mo ang zo ten tupa nga hi ang zo lo ten atom na mi gen sian nga wi no matter who gets in the way the word pushes ahead and stop for no one. It is impossible to gain a foothold on success by acting like a heel. Ano yan? The successful man has learned to learn from his failures and defeat instead of letting those failures defeat and overwhelm. Explain kul kay kang ten lo te. Kay kyang ngien sa lai leo chin. And yo hite pe umachupi kasagdan. Winston Churchill in mo hichen again. Success is never final. Failure is never fatal. It is the courage to continue that counts. Lo chin na pen a final hilawa. Lo sap na zong. Ikol san veng na di hilawa tha inga king na dinga alo sap na hizo hi. Tampi inga na ding ikipat king na ding. Michael Jordan put it this way. Failure always made me to try harder the next time. Pusiaw din na nga alohang ngag din mi temu na milo sam nung kitsiap chipial songin ngag lelo to na lo sam na kisak napen pankik halakik atop na tak nga veve di hite. Most successful people started out a failure. Milo ching akichi pe tenso alo sam na sung panasin ki ko nangayo number kan na when Benjamin Disraeli, a British statesman, attempted to speak for the first time in the parliament, the member hissed him into silence and loud when he said, hipa, British Parliament na chugending adin to lai takin mo. Aozong, oy, ngiat lo. Hi, paden pa hui ong nung aging to akibang ziyaw. Alom tekem peun, Parliament na tu tekem peun nuisan ngay ayang amanit siya. Though I sit down now, the time will come when you will hear me. Tuin, katupiyalozong in nikat nichen katugen, nangay hiyang niu tung veve di. At si ibang liyan ina, ang iyak lo pamo za di zong atopan za pikik veve to kit siang ina anu ya enleu chin Winston Churchill pen asia pa in kumsom leguk ai laina abai lam ma azong alo ching ngei lo di pa hi chin nak pi takin simmo hi ayang ma pe lo ching veve abana enleu leng ite hoi kasak mama na the man has less than 1 year of schooling, failed in business twice, ran for public office and was defeated 8 times before he was elected President of the United States. His name was Abraham Lincoln. Ite kong mo, nalo ching pa kon lo mi muna. Hindi kum khadzong sangka na di nga lo hipan. To kit chiang ina business zong ong lo sam to kit chiang ina public office election na chi siaw ni politics on sai chiang ina giat ve ma nga lo. Ay nga tom na tak chiang in president nga ve. Hatvei chuto pus ziawin nanga lohang alo sami pa kete ngag zolelin God's timing at topan ong nasak vevedi amen to pen lo chin nahi. Thomas Edison said, many of life's failures are people who do not realize how close they were to success when they gave up. Man thi to kite aban lew ni man deke hibang nal kasagdan alai bu ko kasim Henry Ford mo to azang zong diu chen Ford nangago He fought the akibol masa pen a river kikoy khalo hi. Henry Ford forgot to put a river gear in his first car. A car abol masa pen a river koy khalo. Plaza adonga min analo chi lo hangun tuin leito nga milo ching veve hi. Ngak zo lelu hi. Pasianin chupa apia kundi ngak zo hi. Tuai chiang in kahong it sanggam teo. Tâu pa hangin na nasip na teu mong na hingay het lo hi chi in na kayo ma bangin tâu pa adingin aton tungin na semula ling het lo lung sim kit tagin na taon amen bang apiang so ling het lo tâu pa adingin ngak zoin akip ton tung din tâu pan mi malkim chupa ong pia hen to kite ite pen ong sim ki lining akisambang ma omloin aching tang na so athe na dingon na chuang nau hangin aton tungin nakipay suak na diingun na ngay sunon.
ทหารฮิกระเดยมาไม่เวอุเตนเอาเตตุนินอีไลเสียงโทเบกตกิกเลจินซงนางาดินตั้มปีตะกินโลจินนาเฮนางายูเปล่านักอเลียนสมเลกุกันเนสมถุมเลนี่เอฟเฟกต์เปียสิมคอมดียังฮะนี่จุ๊บทหารนาสางินลุงด้วยนะหอยโซอาขบีขัดอุกโซนาสางินเอมากิอุกโซนาหอยโซฮีมีปอลขัดเต้นอามันโลอินอ่างเงียวอ่างเสียวอินมีมูนาอดิมเววาอุฮังเอ็นเป็นเอกิอุกโซอินะเซมตั้งมาอินโตปานหุนสักจังะห้องเปดีฮีจีอินเอเลเอกิอุกโซเนี่ยเดินโตปานมีมัลกิมทุพาองะสักเฮนอาโซดีฮิตาเลียนไง leading verses following hi pen idan in ngai sunling makai na mo lo chin na azui na pen I know many men have been leaders of many but unfortunately we're not successful because the people they lead were led in the wrong direction mi tampi te mo makai ahi wang amakai mi te u lampi man lo ton song tampiu mi toy manin makai hi sangin i makai te azui zong ngiat dingin thu amang zo din topan mi malkim thu pang pia hen ei mi te India lamay zongin USA zong kolgam lamay zongin makai ki ul long ngiat to hanga pol zong tai mi makai sangin i makai te tunga isia te thunuaya ki ab zo ton tung na pen khamit na atep te na hi zo hi amen lo chin na zong hi pai the example they set was the wrong example being famous or popular does not mean you are success nang pen min thang ma mi kem pe nong tel hin mang chi pe lo chin na hinai lo hi mi kwa mai nong tel ki pia zongin akiu khada na tu pia zongin pasiani nong tel hin zo le alo chin hi zo hi te amen to pen lo chin na a hi chi asang zo ton tung din to pan ni mal kim thu phang pe hen to khi chei tiang sim pak ningin to khi chong zo ningin realize also what fame you may have will last very long the word is very fickle out of the will of God there is no such thing as success in the will of God there cannot be failures ang nautin na siyam tiyo in the will of God there cannot be failure but in the will of man there can be many failures Bob Zon Senior said success is finding the will of God and doing it hi pain ching away lo chin na akichi pen pasian de na bang hiam chi in kanin to ithei changin tua pasian de na pen to inun tak changin alo ching aki hi che manin to pen lo chin na mana atwa ding to pan mi mal kimong to pang pen never make a plan without seeking God's guidance pasiani pina pasiani makai na zong lo pi in plan bol ke in never achieve success without giving him praise the praise of the Lord is eternal no te pen pasiani nong eat atate nahi manun ama to nakibat na dingun han chiamun pasian to kibat ding han chiamun eno tutungin konggen man kia eleka zo na ding in hi chumal na ngai to kiu gup nga ichi chiangin mo aman hi siaw lo gup na nga chiangin jesu abang di za donga nanun ta na akipan the hite I purpose tak le I vision tak pen mo to be like Christ to be like Christ jesu ibat niat di to na bat zo masya alo samhite anh Paul khaten leitu ka kwa jesu bang zo pe ma dia ya na chi le bat zo theina kha siang to isunga om khin ta hi amen toy manina be ye therefore followers of God and dear children toy manina to tengai sun komina leitu nga wang le na nei ke zong ina thu mang ziaw di swa tang na nga ke zong ina na tawan pen ngai sun ina nga din bek sang in piak kyang na to ngai sun ila tom no sunga dim na sang in lim tak na sem ha katin nga na pen lo chin na achi ton tung di le mi hin te mi te hoi sak pi na sang in pasian hoi sak pi na pen ma lo chin na achi tang di le kino ma nga sang in nga zo hi thia ta pasian ong piak pen lo chin na achi zo di le to khi cham makai sangin sia te thu ong makai te thunwa ya om zo na pen lo chin na hi achi ngau zo ring in to pan mi malkim thu pa ong pengyat ta hen akamali pulak te to pan ve pe den thu pa ong isak ta hen